yeto kwa engoleye aya kwanu amange naende njire te turanye kunyamenta nchege ndara kwana gyoka noga te moko yone usano obale muburi konyabwate obaro re semia ke yons naende bono iga kali bona achukungusamaiga tiga tu arobaro muobo amanyena konye nabaroche naende bono bwaitire esibwachire engeri yayo abayubane engana ko batigira konye omoyo ori mubwate engori eri konye moko ngusa more pamoja omoko nyungusa bako omoerio mwalule timu yeusano ere timu y'abantu 11 akirere timu y'abantu 11 coach yenene usano noali oyo ruoloro na assistant coach captain maendeleo noali advisor ye timu senior noali ne timu ye to basa ko rukando ochokotaba naki nandinte ko akore timu risavo ayenyero otata akore timu risavo gachura akora buo risavo ebenye guisane etimu bune yere buo sano igo toiwane etimu nyetike bunerego to basa ko yotane enkori iri konye bako ngusa nanti nkulanye buturande ndego cyango teyo etimu yo mwigute abwata bana 11 nangoli bako ngusa leyamo igayi nga yuji kurure katiga coach ni were usano captain were mandro atwese ye timu noale abachesa kibaye bonse noba ngayire nda yuji kurure timbu atya mangenda abapebinche mokoyone no koiremia no gotigara buna konyo otigarite amasikani ari konye bakoyate na omungino naro agenda koba nanda babakabo nje samarieta yongolo Thomas linde mosoti oyibumba tinde omumuro monene omwabale kisina omwako oyo no nare nero okora nero munganabe on behalf makoyone na baigwa asemwate mire kurwana musubati ominto omanene obare nerbe kora bare ringa mbuye bana mwakorere on my behalf the family yanya bayo no mbati omwabona Pilipo yatuata ko bapole omanene digaba sesenie mwanya kobo muna mwa chagete ani mokuri bya muna magana tawakora bega imbwati amange asamarieta ngiristo abaguto mwaka no mbati nyene kere tore iga tora mono anja obeke masiki asokore ndobo gimabwao tari obwonde bwense nayo kore ndobo gimabwao osobo chuare kotore iga tisemo chiosano kitene negocha Chisemo cy'omugako sana chisemo cy'omugako sana ndiyo tango dorroyo abakubwati chikasi ni cyosano chikase bamwa bosano tari chikasi ni cyomongina chikasi ni cyomugaka injumotwa ngaibale mbai chinsomanya tetikominyo kahigana litwakolire chikasi chikasi ni cyabana bosano akelingisi motwa chikasi ni cyabana bosano manya chinsa cyatonyolire chinsa chitokominyokia
omusasiroti unakorukorwalia ondeta yogo okwana mondo tayora akwane nemisa togochaka chikasi ni chosano abana babasibati bamwabo sano babasibati bamwabo aligisina abana babamura bamwabo bosi akere niga ere ni bwango enene kakikora bunambwango sawa 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 penena iga egere bicha ya ineso kebuya onjoka goika iga Rosia semsako akabwango bonje koja karamoko watu ntole ne studio ito ga mwali nda yaba bwata buya Okay. Ebicha yanywerere. Anye bicha yanywerere. Elieta oyo mobweko gokwana. Elieta oyo mobweka akwane. Asa Marieta Agnes kwambuka oyo bwanasi gosoyo keremensia umusubati oyo kobwatia Alexino oyo oralire. Choice mto mwana keremensia enyaroka ya kabere. Samarieta Nkoroku Elvin Mongina Ose Elizabeth oyo Rosa. Samarieta Nkoroku Chen oyo Thomas oyo Sirete Nantian. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Samarieta Nkoroku Nancy Kerubo Matoya mumro atatu mwabare tsina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Dana kwambuka oyo Matoya. Biamore Samarieta Nkoroku Andrew osegetate oibwanasi mama Nkoroku Njogu osekeremensia inchomo muroyo monene. Injengo bakwani ambia mole. Jengo tebiango pole. Angolendera merelia woni nsena be. Jengo ro ku Florence. Oyo musubati omwaba anti Alcine. Wakira somo nene. Sabalita ni ngoro kuteresa mora. Oibwa kwata. Wakire mwezi embole nene ngorwo oyo ne anti anosira Samarieta ingoro kuperi sia gwata oyo ne anti ane twatikaina sama tukamange lakini Nyasaye omwanjire ntwa mwanjete lakini Nyasaye omwanjire mo. Asante. Anko yane abana ba minto molemereria somo nene egenteke nene nkiringa ntumo maete Nyasaye twensi anti orwanire segiye yerengiya olendire okwegena emyaka 50 taliecheche rate and let in peace. Basubati bamwabo sano inchumotwa basubati bamwabo sano osano basubati bamwabo motwa mbayo basubati bamwabo sano na bamura bamwabo sano inchumotwa iga mwakwe bicha basubati bamwabo sano na bamura bamwabo terena motwa
basibati bamwabosana barusie bicha komoko na gocha torende tobeke kero yo mabeke maske aya nande so karanstore nga toliko ya nero yo mino yani toina neriba gasto isaranste abaigwa bosano niga abaigwa bosano abaigwa bosano mbayo abaigubosana akelingisianga mwakolire baigumba iyo tigato chenchie kepindi ekogera ndotse nga baigwamba iyo abaigumbaro anga bakirera ini motua abaigubosano ninu aba omonto bwebicha bwangu chinsa chierete saruti sasawa vanongo chenja toleke bindi oliole koro kumora ugwata ogotera ninchumo tua ngochenji tole twachenchiriga moranga yero oliole ngebwo ogotera tayo moratayo osawa omaita maisane tarotiro goro oyo gakogendera gochakoro ogotera nkwariga nindo oyo minto okogendereria egepindi ekio oyo otware gokonyana nere oyo minto chei karibu gendera nogotera baba abaminto nabakwanirwe ensimbi yamore yango naratera erionkarora meika yabo vaya bakwete okwegena Yesu barekoranya ringana ryaye asoborori waringobia erionkarora meika yabo vaya bakwete okwegena Yesu barekoranya ringana ryaye asoborori warengobia barekorera rero irinene bakomoboria tata nyasaye waikariri ayorate bane gotoruseria igesumbakeria kamanyingaya itegedasengencho yokorirandya ringana ryawe kera oyomo kaewe yanga yarenge ndabu engia mono bagate biwa baratimoke asenga kenke baganya bande kera oyomo kaewe yanga yarenge ndabu engia mono
bagatebiwa baratsimoke asenga kenke baganyabandi barekorera rero irineine bakomubolya tata nyasaye waikariri ayoratse bane gotoruseria egesumbakeria kamanyaya itenga tasengencho yokorirandya ringanaryau barekorera nerugirineine bakomubolya tata nyasaye waikariri ayoratse baine gotoruseria egesumbakeria kamanyaya itega tasengencho yokorirandya ringanaryau mbiyamano yo mintomora amona intue tualiko organize Kisi FM Masabiki, karibu sana eigu nomora amona intue iga kerenganya tabantu au kambani baches Lawrence and the company. Lawrence, you come with your wife na banyo kobiar na ba isobiar mo pastor bu ambassador please etageke moiga na sengenjo tuasika oromo korerio nyasaye woni gantori kwa oyo nyoribaga mo bishop please take mo abanene n'abake abana banyasaye n'abakwanirimbia muri mwenzi. Ninachukua nafasi hii kuleta pole zangu na kwa niaba ya kanisa la Ambassadors for Christ nimekuja kuleta rambirambi zetu na pole kwa niaba ya kanisa la Ambassadors, ambapo tuko na mtoto wa mji huu Edward ambaye ni mshirika wetu na ni mchungaji wetu, na nimekuja kwa niaba ya kanisa letu lote na wachungaji wa Ambassadors for Christ hapa Kenya na kote mahali tunapatikana. Ningependa kusema pole sana kwa niaba ya jamii nzima, marafiki na wote ambao mmefika kwa ajili ya kumsindikiza mama siku hii ya heshima yake ya mwisho hapa duniani. Naomba ya kwamba Mungu wa mbinguni hawatie nguvu, awachalie mema, awaepushe na yote ambayo sio ya Mungu, na jina la Mungu liweze kutukuka mahali hapa. Na sisi ambao tumeamini hatuombolezi kana kwamba watu wasio na tumaini, bali tunajua ya kwamba mama ambaye alikuwa ni mcha Mungu, siku na wakati wake unapofika, sisi kama watu na marafiki na watoto wake hatuwezi kuwa na njia ya kuzuia, bali ni kukubali ya kwamba Bwana ameyatenda mapenzi yake, na tukubali ya kwamba rehema za Bwana ziweze kudumu na kuhifadhi mji huu, na wale wote ambao wamepaki Mungu awarehemu na wabariki, na ni katika jina la Yesu tunaomba ya kwamba yote yatatendekana sawa na mapenzi yake Mungu. Amen. Asanteni sana. Keraba kwa guli kondo ngosabayo karu Lawrence abageni bao ongemo ekorere kwan oyo mobiek because of time. Abairi abasani abamate ekikase ni bonsi nabaga ninga bemono nakatawa asante sana zugu chokotolemi. Hapa niko na ugeni wangu, mimi nimeoa kabila ngine, si Mkisi, ni Mkamba, na hawa ni masimechi wangu
wamekuja. Nilikuwa nataka kila mtu aseme jina yake, alafu mmoja atawasalamia. Asante sana. Mungu ni mwema na kila wakati. Wacha niwaulize swali moja. Yule amelala pale anaweza inua mkono? Na kwa nini nikisema Mungu ni mwema mnaweka mikono chini? Kila mtu ainue mkono wake aseme haleluya. Kwa sababu kama sio yule mama amelala hapa tungekuwa hapa. Tungekuwa hapa. Kila mtu angekuwa kwa kazi yake. Mi kwa majina, hata kama nitaongea tena, naitwa Ann Kilonzo. Kwa majina ni Pauline Mwelu kutoka Machakos. Kwa majina ni Nicholas Mutiso kutoka Machakos. Mimi ni ndugu ya Juliana ambaye ameolewa na Lawrence. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Anthony Mato. Mimi ndio tinda mimba ya hii familia yote. Mjambo. Kwa majina naitwa Dennis Ombati. Habari yenu? Kwa majina naitwa Joshua. Mimi ndo wa kwanza. Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Amjambo. Mimi naitwa Juliana Okaru. Mmeniona sasa, wale wanijui. Asanteni kwa kukuja. Katika jina la Yesu Kristo. Amjambo. Kama vile mumesikia, sisi tunatoka Machakos. Huko tumekuja ni kwa wakwe zetu, wale wamesichua msichana wetu. Kwa majina naitwa Joshua Ndonye Mutiso, na tulimeonelea wakati tulipata tulie pamoja na familia, na tena tuje tumusindikize pamoja. Na tumefika jana, na kufika kwetu tukakuta wamevumilia sana, na tukawapatia pole. Hata majirani tunapeana kwenu pole, hata wale wametoka mbali tunasema pole, wale wako relatives. Kwa hivyo familia hiyo tunasema iwe pole, na mwenda sake Mungu amweke pale pema pale alijichukulia. Asante sana. Aya, Biamono. Mimi nasema kidogo tu, na sijui kama mtanisamea. Master of Solomon, mimi natembeanga sana, lakini kama sasa pale mimi nasikia tu ukiimba tu wimbo ile, hata sijui maneno yake. Mungekuwa mnaongea Kiswahili, at least tunasikia kitu kidogo. Tunasikia watu mnaongea wanacheka, hatujui wanacheka nini. Master of Solomon, next time mujaribu mumix Kikisii na Kiswahili. Ile kitu ingine nataka kuombea, kusema nimeona vijana hapa, wa mzee mwenye hapa, na nimeona wa vijana wachangamufu na bibi zao. Kitu kile nataka kuwaachia ni moja tu. Mzee sio kama mama. Mama anaamuka na kufanya 1 2 3, lakini mzee anakuanga kama sasa ni mtoto wa kuangaliwa wakati ule bibi yake Sasa mjaribu kuangalia mzee, kwa sababu mzee ameachwa na mpendwa wake, na sasa atakuwa akikaa peke yake. Wamama wale wako na mzee, tafadhali mjue mumeachiwa mzee
na mzee ni wa kuangaliwa, na msipoangalia huyu mzee, hiyo itakuwa yenu na Mungu, kwa sababu mzee ameachiwa nyinyi, na pengine hata akioa bibi yake akijua bibi ndiye atatangulia, lakini amemwacha. Tafadhali angalieni mzee, na mkishikana pamoja amutaraumu Mwenyezi Mungu. Asanteni. Ekera bakorire twaba masikani aseng'enjo baru Machakos County abantu baito bakisi county omoranje motwe chinga kichingororo Philipu ne familia sanyu meteko Philipu na bairi bae esipidi aitonyo nyoko biara karo go sese biara akwan onyatayo you sit down. Thank you for this chance. Asante sana mo yakero bo moro bali boma tanga mama bairi bali bane kibako nyugocha. Of course bali mwensi bimwaru Nyamira Kerenyo. Tenana ngogochaga mwa kwebicha. Kona lingwane tebujeigo ke gusina tumeka. Nchimwensi pi abako bane baile bonsi bibechingi chonsi barure Nyamira aliye Kerenyo. Kimoko nyugocha igo no toreiga nariko ganiga ondete yogo kwana ikaronda tari gukwana emogwa kwebicha and the special way nge my dad inro ribaga akwane bweka awakirisha abantu bari bonsi pibarwe Kerenyo segenjo nero motu tingo koraigo iko bano nchumwa kwebicha arafu manye kwa tata biara ribaga arafu achukwe ushukani. Aba Geoffrey ya boko babange. Geoffrey ne kambani yao, please. Digansa ba mabere iga munyakerugo asegenza abageni abana bakke takere kurwari iga bakwane eri tarioka nabake tafadhali sawa segenzo ndo mokerane ndabwatie seimo na kibate bere bari abanene digangorebo bakya baire bane monganchire korega bona nakora segenzo murwe tari baigo kitwakwana twabakwanire kenye saba seni onere sitatiane akor kuskola ne mata ino wale giga mata ino nataka liyo sadi utiga yes bona dadi nilo tafadhali chukua ushukani ana ale go sabani ne request yande no mokatikisto ne aiga ne chairman no ndo leta lecture ya tipot ya chora twe akwane bakwane lieta lyoka mayo kwana sawa ikwe maigule liba kali ino ndiro inche ngokwana aiga igondo mogirango not mogirango ande ndo moisanga omogecho omwana ono yote nina nere skora nere nanduro mwana omonene one na ande onye ndini nabwate natagitentero gotero komono ne pasi yemo ekiagera na niyo gwetentere aya mbiyamo naso kunganjira tumukumbukeni Lazaro wa Betania, tumukumbukeni Lazaro wa Betania, alikuwa na watoto wawili, walikuwa wakipendana sana, alikuwa na watoto wawili, walikuwa wakipendana sana, watata wawili, Mariamu na Marita, watata wawili, Mariamu na Marita, waliona ndugu yao amelala, walituma ujumbe wao kwa Yesu, waliona ndugu yao amelala, walituma ujumbe wao
kwa Yesu ye Zakaria, machozi mengi sana ye Zakaria, machozi mengi sana, na Wayahudi wakasemezana, angalieni jinsi alivyompenda, na Wayahudi wakasemezana, angalieni jinsi alivyompenda. Nare watebana ng'aki mogaka korera yane bia monongwa yete senkeri yane nade ntwakwana mang'ana mange keronacha korero ya kerarenge jagetari na bero chinga kichintambe nande ntwarorana omwana urione yo nare kubatigana isenge jumura bakogoti muri ndumo wako korera yane esemi yake ya ikirega asamari etangoro kujoni nyaragisebe igondo mo isangabna nabatebya nando mo echompia mono asenge jo ndegera ndara Joffrey na bamate baya gocha Joffrey ngayar Joffrey ya poko Joffrey ga korwa Simeoni ne bamate baya alafu ekyombengere gyante bya somo ngina kasirikiri ibakanya kwena na igominyoke gocha igomigereri chairman ominyoko omigereri gekere bakanya kwena na Simeon kera Simeon akwani ai tata yaranya gocha na mabe era sibare tiganga kembe mona abaina abasani asoja watu apole ase sabaye yo mweri como enyo na mama tonyorire aba nyakirali na kwane tenkwano nchi kwanu kanga na matero tinda manyase chinkwane chichata nako sa enele familia yana onero mwanje wana na babate balieta alafu maya kwa tata bya na mama byara bakwana nganeno dibagali nondro ngamanya ko byara ngaya oi kwane kaipita ngaki ekere togo chaga togo korangeria ekere kwa kwebicha na bairi bago efamily ne bwate special time abanchwa abasani bakorera yane Alexina nabakwani nimbia muri mwezi bono asenge ncho ya mabaya ntwagambeta mang'ana mangi amaliko korwa ase gitabu kia Saburi eyege goteba ng'a naseseniri eyogokwa kara ase okwegena korera yane orwanire esegi engiya ase okwegena ase emiaka emengi goika buna ararete iga niga agenderete koba ase okwegena na buna abeire ase okwegena goika ase eng'aki eye nigo twegendete ng'a ase obosu bwa Nyasaye no are abana bane amo na abachokoro totigare koba ase okwegena na mono korera yane otigaire nere ase bono amatuko aya onsi atwarire bo obeire omogoto naganeti ogotugekerwa amo nokomoika ang'e mono egere tanyare koba okong'usa ekiagera ase egetabu kia Ayubu 3:25 egegoteba eki noboete kianyorire ase eng'encho yayo amakweri na amakong'u egitwaboete na amakweri anyorire korera yane korera rema eriete riane nkoroku Peter Arumba mochache
uruke umbwali wenye ikoma tikoma nabaseni sana kachindo cheng'ana kwana buya sana byanyirorete gusim ekerogo chagane yamate yao omonte gento gyokarato konye ogosaba onye gosaba nkoyo salute sit down namokwana nabere igo narangeri Tadius Yombat Simeon inju kama bwata na Tadius Yombat. Hello kindly yendo ngiro na rage tarikia anja muske omong na rexina yoradi anja muske e protocol ye family abasani ba chira be family tokende ga turarwa mambi. That's why ekara to korte abatari na tari barogo bwate program ni ndwe family to abatebi so mbosa bakwana kisi FM ne rari tera kwana anche family ekara to gotena abayiri bana banyagocha my sweetheart yango ikirana abana bane abayiri bane mocha ogosaba gwoka eko era tokende iga fata ngocha wekatusike fata emisane aroteta abangina ba mama katoliki muna mwantebeti to bayiribaga emisa ya mamekoru igo mo basaba tanga koro munta akwane onye to maiti gosaba esaruti ebicha to ikaranse igo ancha musike e protocol ye family onye mwanjete mongna rexina igo abayiri bane nchwa sweetheart ante nanyerra e family ntonyerete pada in a very special way nero e family ya Simon na abana abayiri bane mbacha nteto goteba abayiri mbacha bagatwara mirero mbari gokwana igonye mwiri tache tegati yachi wiki echibere akuna gento nge gotogotara mirero bono mama biekasabe mwako ebicha musarutiga elinde na abande bareta abayiri babo igona ari request mama sare no torenera saba gosaba ayino mutikonesi saba moikaranse abana banyasaye bwakire toire birengere lya sosaba tato itunyasaye umwana n'umwikomo chenu twali bakire lyeta lyao na kulitogi kiagera kwa weneire kubakwa semambi ya lero biyamone kiagera gwa talentira ensa semete asengencho yamagombo yominto kolera ya naligisina oyo raire abana baye omugaka kolera ya nosano twababekira samaboka obagite akale baragendere komenya asubugimo obuiga Yesu bagosemerie barigere ligore kiagera naye ensoko y'obugima twetigira asole tosemeretio koronsi gunoligetie kiagera twasaba silieta lya Yesu oyoro motolia amen bono ikaransa Tadius Yombat ne timu yae please mobwati e system eyo ya Simeon atokonyire sana arafu ekere Tadius yakorwa Pastor Edward maendeleo ni kampani yae abaili abasani chikanisa to wakabuya mono ase ote ne family ye inga kechwa bwate emechana njenyo nyomete kurupo kamba abaili bane nche bate gocha senjo masita ya barabarani nasikia wamekwama huko Kichauli lakini watafika hapa. Hii ndio familia yangu, hii ndio my first lady, atawaambia majina na huyu is my daughter and my son. Mmoja yuko si ako upande gani? Okay. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Damaris Ombati. God is good and all the time. Naitwa Georgina. I'm Samuel. Ambarikiwe. Ama na intuntore na bari mbabie musiko ruchuni Paris twabari ko organize koruarara coletas side coleta ne company yae alafu no yobwata gotera abange atoteri gegere chinkoro chisasoke
maendeleo gaendelea ni kampani yao. Abasani abairi bakira chinsemo ekanisa abarai abasomba bomonene oyo wokwana nere Edward Maendeleo Nyamurunge nasaba seni mwensi asobwamo. Amen. Abagana eryamaya nasaba tiganga mona imwe Ekere maendeleo kurwo koleta ichego chane side yaye na bari ba PMC bacha kumfalichi please. Koleta ekere ba kwebicha nere koru koleta to akobwati kuno mosbati okoro kumeri omoga koru bye kyombe narangereti haso mongina agasiriki nate nande igabot abairimbuate mbali bake abatatene na KCFM ntokanyeta baralia sinini lakini pia musi etimu ya rubuone liabole na abana bane to akwebicha mobe bwango mobe bwango mosiekererwa abande video moto taigo sema babwatete bonsi abuna mwai wanjo musubati omanene marieta nkoreto Richard wonere liabole igorende aba mama mbara aba minto mbara lakini ndaga ni tatache tiga tatacha asarutiga tata biara arafu mukamo muro minto manene nasabe tata neroyo mama ngayali mama neroli tigatonyo rogo saba nabakwani abari mate na ruwembi ya muri mwese nteri atari anamba isio maoro no nyabwanande umwana no no mwana no morane musubati ndu setika mbu yamono tigato sabe aser tria tata no mwana mom tati wamina nyasaye tata monne to awakere ngambye mono mono nyasaye tata waturende ko butuko bogimana ande watukira soni mambingia nyasaye to tata noro chentura somo sangire gano bo yo mito mamu yo ikire kura sobo ko wense nyasaye tata go sabonya ko na mulende to nando torae tata nyasaye na mutanga ni to otokwanire nyimo tutara kwana nyasaye ora ba minto ba chira singe chiyo yo rate tata nyasaye munya mabira mange obaster nyasaye tata nando bategeria baya nyasaye to muya tutware semino ngani bikuru asore amono mwiko machano tata noro cha basomba bawo ngange bale go cha sungu choko choko twali ngana nyasaye to muya to sabo basiri bitongo na maro mo nyasaye ne bigo cha babanya ko bawukobya ora nyasaye to munya mabira mange abatige iro asenke nyasaye baneliya ndalinene twawe kira sore nyasaye to muyo base nando kuba mona nyasaye tato balemye oba echinguru nyasaye kwa mona nyasaye tato mwaka tato yotugaire omwe echinguru nyasaye munya mabira mange abana baye babe bakumusira omwe libutambe buna kolengana bakumwere nyasaye bono mona nyasaye gato chikoru asinke chikakega chigo iko mona tugenda monaye nekera bagutigara nyasaye batigara monaye nyasaye tata tukura mange amaketu akobori tigatigara sore sasa wantene bwanu mona Kristo munguru toiwe asere tira tata side ya Mary eko na gocha muga koru yeke ombe
mbiyamana siri baga munyakerogo jitigandu apore ana oje somo chugo sana amane amatingima asanga njoye chinsa ikona asabari baga Ndio goja ndwe tangazo umongno oyo naringe kigombe kia kitasini gwere association ikia banga mura me matuna amna tokara igo nakina asabari bageri kwani hapa yeke ombe batenga mbiyamona somo kumwa karate ene mogendera igo naende mambia Jumatano tomira na sto komirana mbwati amanga sinjinsa biyamana onkoro kongwenyi inja machema nuke ombe asante Merga korwa abwati una Petris oikera abuna batra chenchege pindi tekende yansi korboniga Embe ya mwana seri baga bali bonsi basa kwa niaba ya Mary naraba mame ali mwensi abe kanisa familia itokoru gesima karibu gocha mwensi singenjo yayo aba mame bali murali mugosaruti kamati cyane saruti kolera yane saruti mama bonare li saruti na mama gesale embi yamono chindu usi anembi yamono kanisa mbi yamono singenjo pastara au saba kwa niaba ya masaba tigatukumba maiso tusabe omonene nyasaye tata n'umwana n'umuikomo chenu twakumbira maisa sugu gusika tata na gukoirana ng'ambu ya mono ayen tata oyorengo ororo oguchikobororo goika kare na kare tata ito nyasaye nomanyete egiatorentire gaiga goetera senge chokorara kwa monginare gisina monene nyasaye nasabire obaremie oremi omogako muruoti bw'abaruoti oremi abana bayo monene bw'abanene oremi abachokoro baye tata oremi abamwe abase familia yengima yetaria uri bakunenderie gwobonene tata kereke barene kereke nene nasabire otenene ribagerio monene unyare ko baguko baremia urusikereke gocha seria taria Yesu na bwirukie asengecho yemeroberio mongina ire nyasaho ito monene obaretero bare mume yechinkoro chiabo erietaria uri bakuna gotogigwa mbuya mona semeroberia yagenderete tato ito nyasai komyekero yomo morani meyankoro yaye na bwirukie asengecho yobuyabwao oserio uwa seria taria Yesu otorentero bare mutwensio morwoti tokobaka nende togotogie tato tukoire neri ngambu ya mono monene nyasao ito natigire yore no musombo yo gotene nasa gukwa na ringa nari yao ringa nari oborwoti bwaigoro onyare ko bagoko mosezenia otosezeni twensi otoruserikera kegocha tonyore ndagera yankoro gotwaga tasobo ngotamenyete ekero toganyerte obogima buri bogochigocha ono kabamo nentu de oro kyasekera ringana abaterinere tomoroberio yo abatigira soko bako kwao baruserikera kegocha ne oro kyasobogima bwabo erinde nyasawo tutubwaterana tukobake nande togotogie tata tukoirana ringambu ya mono onsira byansi twasemeringa no bamo naintwe oikatwakorire tuonyare ko bagokweorokia na ishema mabera Yesu Kristo yero mutori tunasabira na kwegena amen asante Mary Petris kako na gocha aba batoto mere rambirambi Citizen College 1000 St. Joseph Nyasora Academy 500 baseseniwe no yoto mwa ngagete na moko ike report hiyo. Haya, wageni wangu wote, marafiki, mzee yangu mahali huko ukuje hapa, marafiki wangu wote kutoka Narok County Kilgoris mkuje hapa.
kwa sherehe ya harusi ya mama yangu mpendwa. Mahali mlipo, karibu sana Reverend Anne Mungaine kutoka Transmara. Mungu akubariki na kuinue na kutunze. Karibuni wote marafiki zangu wenye mlikuja kunifariji kutoka Kilgoris. Karibuni video iwachukue katika jina la Yesu. Haya, mzee wangu mahali mko mwalakishe, hakuna time. Mwalakishe mahali mlipo. Kobako na goja abantu bamache anyamache karo sasa yabeire konya chinyomba chabo chenu abangina na maikaransa abwase nyagitari yo mosoka gocho abagaka motire nyomba nere gire riburo borari ga bekira mbati nyaibu mogenda gocho tobwaterane egere togenderia matanga yo mongina Alexina. Haya ndio amefika, wengine nimeona mkikuja, karibu sana. Mahali mzee wangu wako asaluti tu mkono katika jina la Yesu. Watoto wangu mahali mlipo msalimie katika jina la Yesu. Sasa bila kupoteza wakati naenda kuchukua nafasi kupea Reverend Anne Mungaine kama mbishop wangu wa kanisa ndio afunge na maombi. Amen. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Hamjambo. Tunashukuru Mungu kwa kutupatia nafasi ya kuja kufarijiana na dada wetu, na tunajua ya kwamba Mungu amempatia matumaini. Na kwa sababu hakuna nafasi kubwa, ningependa tuweze kuomba. Amen. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunaliinua jina lako mchana wa leo, jina lililo juu ya majina yote. Tunakutukuza na kukuheshimu, maana wewe ndiye Mungu wetu na wewe ndiye baba yetu. Na maandiko yanasema ya kwamba Mungu wa mbinguni, ya kwamba imewekewa mwanadamu kufa mara moja, na baada ya kifo atasimama kwenye hukumu. Na mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo, tunaposimama mahali hapa kwa sababu ya kumsindikisha mama ambaye amelala, ambaye imekupendeza kumpumzisha, tunaomba faraja zako kwa jamii yote. Tunawaweka mikononi mwako Mungu wa uzima, tukiomba ya kwamba maisha yao iliyo mbele yao, Mungu ukawaongoze na kuwasaidia, ukawapiganie, ukawashikanishe, ukawafanye kuwa mmoja katika jina la Yesu. Tunaomba jamii yote na marafiki waliokuja kutoka mbali na walio karibu, majirani, ya kwamba Mungu wafariji na kuwatia moyo. Msaidie kila mmoja wetu kujifunza mchana wa leo ya kwamba siku zetu zimehesabiwa, ili kwamba Mungu tukugeukie na tukae vile unavyotaka, na tukupatie maisha haya ambayo umetupatia, ili ututengenezee umilele ambao Mungu umetuwekea baada ya maisha haya. Tunakushukuru kwa mambo yote, maana imekupendeza. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Ekeraba akorire okotera korua Elizabeth arau Pastor Wirita acha tusabere tosieke kepindi ketogende kepindi kengao. Onene konaboga na nyembo noni gakoboira minto tito mwena igatora bomonyene ubugimati bulyo bwaito. Onene konaboga na nyembo noni gakoboira inyora yo minto tutwensine bitondo chinsa chaito chitaraika tonganya kurobo iko wense inyora yo minto tutwensine bitondo chinsa chaito chitaraika tonganya kurobo iko wense. Kweli naikumbuka na siku ile watu watakaposimama mbele yangu, wakiweka mwili wangu udongoni, uzima na mauti vikiningoja. Kweli naikumbuka na siku ile watu watakaposimama mbele yangu, wakiweka mwili wangu udongoni, uzima na mauti vikiningoja. Nikasikia sauti ikisema kwa heri watu wafao katika Bwana
matendo yao yawafuata. Nikasikia sauti ikisema, kwaheri watu wafao katika Bwana wapumzika, matendo yao yawafuata. Watu wengi watajaribu kuniombea, rambirambi zao nyingi watasitoa, sadaka za kuombea waliokufa, asitaweza kufuta makosa yangu. Watu wengi watajaribu kuniombea, rambirambi zao nyingi watazitoa, sadaka za kuombea waliokufa, asitaweza kufuta makosa yangu. Nikasikia sauti ikisema, kwaheri watu wafao katika Bwana wapumzika, matendo yao yawafuata. Nikasikia sauti ikisema, kwaheri watu wafao katika Bwana wapumzika, matendo yao yawafuata. Binadamu duniani yu kama maua, maua yapendeza yachanuapo. Usingoje ufariki ili uombewe, Bwana muweke mahali pema peponi. Binadamu duniani yu kama maua, maua yapendeza yachanuapo. Usingoje ufariki uombewe, Bwana muweke mahali pema peponi. Nikasikia sauti ikisema, kwaheri watu wafao katika Bwana wapumzika, matendo yao yawafuata. Nikasikia sauti ikisema, kwaheri watu wafao katika Bwana wapumzika, matendo yao yawafuata. Amen. Amona intu twalikoga na isirio mongino okoro ku Fontina ngare omongineres oyo goja kobori obo women rep 2022 Kisii County. Nabaigo narore kware omwe MCA to fomo okoro kwa buri ewinkore. Pastor. Wapendwa katika jina la Bwana, ningechukua fursa hii kuwasalimia. Mungu ni mwema. Nyasaye no mbuya chinga kichonsi mbuya mono inchebuna mwaiwa nkoro kwa Pastor Wiltambaka igo inde ese district ya Masege na imbwate. Okay, sawa sawa. Asamareta ni Pastor Wiltambaka kutoka wilaya la Amasege na aigese ne kenyoro ngo wakilisha ase kanisa ya Mabuko South yere kanisa yane nimbwata bashiriki Saimo pole sana na Eunice ne familionsi pastor mugako sana twabwatiranire bonsi nabasani asenkeiga igonarenge nsabe lakini asengencho Pastor Paulo Onchari arega naenda ninka nabonare ko kan Pastor bwayerere tokonye chinga kiyosabe erinde tobaganeri amaya familia yeiga
Iko pole sana na tumeshukuru sana kwa sababu ya nafasi, na kila kitu kiko na sababu, na mama Alexina alikuwa mama mzuri sana, lakini wakati wake ulifika. Ni kukubali omugako sana no gwanchira na Nyasaye na gokonya chingaki chonsi nere togotigera twensi na otorigereti. Pastor, karibu sana na uweze kuomba. Tiango tusebe omuya tata Nyasaye watwanjira sili tukeli ekero toko eni umong'ina amakweli ni garo borora chingoro cheito, lakini ogosemelia okonene nkolinga naende noji gotobokia family ekero yatigeire yoka omong'ina taiyo etwari kugosaba aibuna Nyasaye omotongi okwane na kero oyo mase family eye okwana no mugako sano egera bareme kuganya rituko ririne na rigocha murobelio enchero gendererete twari gosaboro kiwasi kerensinyo wetera asili Yesu Kristo rumutolito. Ona korwa twachenjire gepin nyuma rene twarachenjia ase twabagosera abamwacha korera motwabere twajira administration naliko organize omugambio ito Maki Mumanyi. Nashukuru kwa nafasi. Naona wengi mmekuja kwa sababu ya kufariji hii familia. Kwa majina mimi naitwa Maki Mumanyi, assistant chief wa area hii. Mnajua tuko katika hali ngumu ya mambo ya COVID. Naona wengine wamevalia mask, na kama hujafaa mask ifae tafadhali ama utoke. Kabla niseme neno lolote, nataka kumwalika Mr. Nyamweya, hebu njoo. Family pole, dunia ni hivi, mambo ya kifo ni hivi. Nyamweya byamano mugambi abageni baikira iga banene sana naende umugambi ngo baretare nyuma tara bareta asa kege sinini kamoranje kitimunjire ga iga cheikira iga mugwanja moche mwakwebicha yoka linda abana bosana barorenga mwaikire ga iga kamoranje igo twansire etimu ya Runyasole Academy ngayere asoyo minto mbati agokora mugocha asobu wango mubwati gu ne timu ya Rufanta Felix asoyo minto Philip no mongino ya bagokora aya kuruororo asoyo minto maendeleo no mongino ye timu ya Nyakwirigeria na Keroka Morning Star kamoranje muchererimo sauna rorera abachire igo moko bamaega babakorwo mosoe igwechi bicha koranje kabange sawa yaba Fanta Felix bara akwebicha ogo korogo ntebia ndiangono ntwanjerana bono Nyakwirigeria na Keroka Morning Star
Ruororo mongino maendeleo na inu moche mwako na bara webicha. Ito kubabwatera niga esa uri chitimu echichire chinyinge. Kamuranje moimo kabwango. Ruororo timu ya Amukeni. Mwaberange usi focus network mwaberange aso wango family yanganjira yate aba muri gukwana kibica mu gwako. Ikene kiombe kanene kyanya kwirigeria na keroka Morning Star. Sawa. Ngamoroche timu yerega cheme chimoroche ga chionsipi chire mutu wa chema kianda ne birogo nona makonda ali abekira alia yene timu yakorete gasie omo chairman koranje nonyangwa na ncharengo usuka wocha gaiga omo nyegende kemo chairman nyakwirigiria na Morning Star edagekeyemo kakia na maskanya manengwa na ncharengo. Pia mona asogoto amaskani na intunturigo koranza timbwati amange mwaka choni njora chairman njora Morning Star no turaner just a word to call sabe sao itomya asenkayo mwako sano oyo nyore tomwanchi oye echinga kie chibono igarueta samagoko nyasaye tu twakorangeirie mwako sano na abana baye na abachokoro na abasani na abairi na abantu bonsi bakira twakwerere Yesu yoregoro mono wagatenke gia karabago soane karabago soka twagutigera onsi okore ngunoriga tari kuguchika gwetera sobya wa Yesu ro motori Ndiamona seribaga matonyoreri na ntutorere mongino nyare okaba gukorara samarieta nisa utwere kurweke mbe kya Morning Star kwa niaba ya Morning Star na atebire pora se family biamana chairman why take just a word Mintana kwa ni yamna mwezi kwa lise family pole lema lakini munde ndereri kongelio mugaka muna mwalendo mungina mubaise kumutuguta muna mwalendo mungina nere murende boyo akikamuranje biamono abantu bakeroka bonspi no baichire malia abasinyugo swagocha batabegete uniform ase I-Tech na Morning na nyakwerigeria igono otore muise ko baise ko imuka magwe na umugwanjira no bali igaba minto biamono asante Amukeni biamono tatega asingi yakamuranje biamono yasore kamuranje nchumwa kwebicha umbati njuno mongino bona ayo mwakira nwebicha ekora bacha kwa niaba yawo yasore kaya bandore agwa wakurumwe sawa Amukeni nyage ko ruororo nyasore kamuranje nane ntoi wana ebicha Amukeni nero usokori ri tandaru ya riera aria nebirogo ekiombe kya Amukeni kyawete biamono sana Wangu kamuranje ibichayo katwateba ekera bago isaransa yasorega nrate kwibanga rate macho gocha asende motel sawa to isaranse ratemu njugoja nyasore timu ya nyasore kamuranje
tika tusabe ritangani biamono ekombe kamaro kyaru ana mukeni na karoge ne kombe kana tika tusabe omo chandu tata nyasaye twakwira ni rimbi yamana asenge nchoyo banana bwao kwale ndira abantu aba omo chandu nyasaye baikire bonse kurwao jinse amoye chense mpaka omo chandu nyasaye kurwo mongno yabato osiro busibwense abagani nabange babere bawe ko mojubo sano omo chandu tata nyasaye biyamana asenge njo byonse byakorekanire tutanya kuyuma nanda se para se bakurukorwa ando majuni nyasaye ko bara tura kore kegani chomongno oyo buya anda abantu bakora bakwira no majuni nyasaye kora njobo muraya sekero yomo obaraye baiki ya wetera seri etaria no mano Yesu Kristo makonyi amina. Ye ne familia Nyasora Academy asoyo minto dadios abakora yamada mwako ane kwani hapa ye timu ingane yamo kaba gukura timu ye chichiko bwatia kamuranje nateba gusi focus network kana kwebanga maga yamo. Okay, protocols observed. Sisi tumetoka St. Joseph's Nyasore na Nyasore community. Tumekuja kusimama na mtoto Thaddeus Ombati. Tunampenda sana, ndio sababu tumekuja. Kwa hivyo amani ya Mungu iwe pamoja na familia yote. Tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Asanti kwa sababu ya wakati kama huu na saa kama hizi. Baba, tunaomba ya kwamba amani yako ikaendelee kuwa pamoja na hii familia na uwepo wako na nguvu zako zikaweze kutamalaki. Asante Mungu kwa sababu ya upendo wako na ukuu wako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Biamono sana timu yato sirete yo minto moyo monogerwa mamogea na monaria chairman biamona asega asingi yamoga ndata wakara kana ko baba gani biro biyaiga yo minto Simon tenena mo akwe bichaiga biamono bagore bicha tenna buyagaki eyengu si focus network ase Simeon yagoshiriki uno monya kiombo ito Simeon ntwacha gogoto kwa pole Simeon ebisie byobwato maete tali byao bine bya babiboli mwako oli abayiboli no bakuru ebisio nakyo nkoro yaye ko kungusa kujja sabayiboli na into twachiro na gusi focus network ko batay pole ntubwate pasha line tingo kwale mutwa tusabere. Thank you very much. Tikatusabe omonyamwando tata Nyasaye oyore igoro mono oewe akenene kigime kya kwa weneire biamana se oburendi bwa obonene obugwatokonye Nyasaye buna twakabogete mambia nandi twekira senke yo mugako sano asenge njoyo gocha komubwati sikwani omonginoye ata Nyasaye abana baetu abana tirasa amabakao nikinyore kigimogesenie obwanjani bwao bobatse enkeye no muchumo gima obatata Nyasaye abana abachokoro obasesenie ekero babwateriri yanderi Nyasaye ntumanye tinkere ekemo nobo kya abantu bao no mongina ntomorore bono twegenire ebyombe byakire byonsi Nyasaye byakira asengi njogwanja kwao kera yomo ekera koira na kutumia chipigipigi chigali amagoro Nyasaye iki abantu bao biya tuasabire na kwegena ngaonsi nakoreke bunorigetie ekiara tuasabire aserieta ligiari ya Yesu oyoroma borio ito. Amen. Biamono kiombeke kanga esauri chinsa ikene kiombeke kumete usi musuko ni nyora liba kamba tenga kiombeke kumete bone esauri chinsa kamuranje kisi county youth bunge usi youth bunge sako USAID na assistant college neki science ebyombe bitano narangeria kamuranje ncho mugochera limo sababu nire nababekera mu SPM ekogera ibyo spine byombe byabarayi babasa igo kamuranje chitimu kinarangeri usi youth bunge sako kisi county youth bunge USAID assistant college neki science kamuranje minyoka
uyebwate kitabu ya Festus book koranje njugo chawaiga ase omunyakerogo nakuganeti tutaraso bwango tugukura. Kuna timu ya Kupa Kenya yenye ilitoka Nairobi, tafadhali next nyinyi ndio mtaingia kwa stage, kwa hivyo muendelee kujitayarisha. Piamono ngana batebiri imaiti sisi nikora chimbara bimo kyanga moko igoro. Piamono usi yuti punga sako. Piamono aba science yusa itima diso baikire bono rena bonare gotabanga kamuranche aba bonsi pina barai mware ko nganjera gaki sami ingane yamo oesagero abande basarutiga baisaranse. Piamono madam wo saba. Piamono amugo tenego twacha manyaba wakirishe muma baisara abanjo munene maate na ruguru na muino na muinana bakwa nimbia mure na no tora samabe ono ayaikire gotieka ana ya Nyasaye buna tuatenene gaiga na nyamwe batebiri itore biombe awao twache senginja ya Saimo gubwaterana na tole nere amangana mange ese constituency izo anyali bali masaba ona indra twaretere ngora asomo cheugo kumugako sano ne amate ya eons ganya saba gate ne program yeto go sabatigege enderere ubuya no morembe bunege enderere teiga amina ko twara mange mbia mono Sagero. Asante sana Mr. Nyamweya nanjye ngoro kwa John Sagero kuri nyari bari chache tuakira segencho yonyo Minto Simon ne secretary ya ito Kisi County Youth Development Forum itu abegete byomba amasoko ba support since 2011 igo tuakira rero ne lyakane igo Simon pore ni familia ino koirari bagari abene gusabere president ya ito njende bune deputy president Mistorio Kikorubonchari ne chairman ya ito ya Gusi Sako Kenya ngimani tutobwate Sako ya youth egenderete na ndi bwate chibe sororo igo tobwate program yende togenderete Kisi County ne roba chikoroberi kanga nabo bachaga igo ibagari abene Saimo chairman ni president ya ito ni manager ya itaro munyari bari naende twamusabeire ibagari abo lyabene igo no toramo na inu nandi ntu no to gusabu youth togenderete ko bakonya bari ready kokonywa kyagera nto bwate Sako nandi nto bwate program chinde to korani asege ntu go support youth igo pore no toramo na inu Kenya saba sen. Asante sana Mr. Nyamweya. Akire Mbiamor, Saimo and your friends, we are here as a school. Simone is our board member. Some of their family members are students, so we came here as a family. So Tigato Sabe. Thank you, Father Lord, for this morning, and thank you for the gift of life. Thank you for the care and the miracle that you have done to our lives that we've seen this day. We are not righteous than our Exina who has left us. It's because of your mercy and grace that we've seen this day. Forgive us, O Lord, and give us another chance to repent our sins. Those who've lost their beloved ones, like the family of Osano, we bring them to able hands. Kindly console them, give them care, give them hope beyond the grave, and remind them that there is life even after this for those who believed and trusted in your name. That should remind us, those who are alive, we make our ways with you before we sleep from this world. Take care of us, take care of this program the whole day, till the end of it. We praise and glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Kupa Kenya. Wale wageni wenye walitoka Nairobi, sijui kama wako hapa karibu. Sawa. Wanasema wametoka kidogo watakuja.
oyo minto mheshimiwa buri oyo minto John Rambo kamuranja mangana inaikire umugambi ngo bare libaga kidaika isano baikire na bwabaiga enare gusabaiga oyo minto Philip weka robote na wocha timwena kwabeba nchumo akuna oyo minto Philip webicha asobwango. Habari zenu nyote. Kwa majina naitwa Omondi George. Mimi natoka Siaya. Lakini kile imenileta hapa ni mambo ya Kupa Kenya. Kupa Kenya is an organization, ni kama insurance. Tuna deal with matanga. Mtu akikufa memba yetu tunamletea sanduku, tunamlipia mortuary bill, tunamvalisha. Hizo zingine zitakuja baadaye, lakini registration ni only 200. So vile utakuwa unalipa inalingana na watu wenye umeweka, yani premium yenye umechagua. So mwenye ako interested sio eti wenye wako Nairobi peke yake, ni hata wenye wako nyumbani. Ukiwa nyumbani tunakukujia, tunakutoa mochari vile tulifanya jana, na tunafanya hiyo mochari bills tunalipa 2 weeks for 2 weeks. So nimesema asante na chochote itafuata baadaye. Thank you ndugu. Aya na mweule onoyo minto oja wakilisa Kupa na bange barenge oyenge gukwana na nyorobo konkiso omiyoka kora konyo mororo renge nyagitari lakini njerare timu eri nata yabagaki ngukwano timu eri njoto nena tena ibicha timu ena kwabeba Philip tenena ande moja wote abali ni mwangange family mote batindangireti Biamana abantu bonse katwira ni Nyasaye mbiamono chengo kwa niaba y'umwesimiwa Enoch Abeba uyu abete namba 2 andekero koyibaga gatigati okonyora nambe obugenderere ko bane family naendo obugenderere ko bane kinyoreke gima na ichuni wadi ngima kurua 2017 umwesimiwa Enoch Abeba obeire ne family yamo ekero yabete party mbaya usirire nande bogote jetiko yetiga nabetamo ne family baka akarosia ebane liera liebekire bicha iyo koira approximately 80,000 na sogo sangire likoli kwarenga se wall ya WhatsApp na aruete siringi 5,000 litukoli rero origere liororanga tago tiga abamura bali bakorega si yomoroberi olibosa igobono na banga esiringi korgo 1,000 egochiera abamura balia bakorega sieli igobono balia ba chibese chichi kwanda saba mura olike byagabu igobono mbiamono mwesimiwe karenga kireike ntomo amagoro mbiamono tigante bega oyo minto omweshimiwa ndali na tokonya na tomasiringi chiri unye na ende ngo charengera kintato mwabonyo orachari bono mambiokwa ali nakuru oyo minto nchini anyanga